Ngiyakhetha inkosi yasePhakameni. Bamsiza ma. Ngiyakhetha inkosi yasePhakameni. Ulandeleni lo khulumayo osuka entabeni zaseMaritzburg kaManci. Enkosini uMaphumulo esigodini esithingini. Ulandeleni uma eza la ekhaya lomphefumulo uthunyiwe ngabokhokho bakhe asabe nesikhathi bemthuma engazi ukuthi uzoya laphi. Ekugcineni bathena sesebefika sebezokwenza ulaka labo balwenzile ngoba bengingazi ukuthi kufanele ukuthi ngenze njani ngoba empilweni bengiphethe idlozi elamakhosi elisangoma. Bathe besuka bebethi qhumisa yonke lento oyifakile thina sihlezi kabuhlungu lapho sikhona. Ngaqhumisa-ke ekuseni kodwa ngingazi ukuthi ngizoya laphi. Kuthe kusuka ngoba kufika uGumede umshumayeli wamaNazaretha wafika ekuseni wathi ngizokulanda uze enkonzweni yethu. Ngathi mina ngeke ngikwazi baba uGumede ukuthi ngize enkonzweni yenu ngoba uzongilanda kabi. Ungumshumayeli. Ngibona ngathi wena uzongishelela inkonzo. Mina kufanele ukuthi ngilinde ngoba kunabantu abangiphethe. Wathi ubaba uGumede kodwa isigcino nesiphetho lolu lako ngikubonayo luzokulandela. Leyo bathandekayo lungilandelile-ke ula. Ekugcineni bezongikhomba indlela yokuza ekhaya lomphefumulo. Kuthe ngoDisemba kwalwa iy'ngane zami. December 22. Kukhona ebeyikade iyiphala asesonisa ngoma angikhonzi ndawo ngilindile ngoba bateke awuzube isangoma kodwa futhi awuyimanazaretha kodwa uzahlala. Ngahlala balenza kula uma kula ingane kunengane ebeyineminyaka ewu-28 insizwa-ke leyo u-28. Ufika ekuseni iphala. Ufika ekuseni ulwisa lo ongelona iphala. Uqeleze imoto yalo ongelona iphala. Uqeda qala futhi ulwa kuqala. Ngingikhandaziseni usathane ukhona empilweni. Ngathatha iplangwe uma wakhe. Ngithi ngiyabalawula ngoba iphala linamandla ngiyalibona lizobulala lo ovale emsebenzini osebenzayo bamshaya eplanga kwaba kuphela kwakhe lokho. Lo oyiphala lo ngimlamulelayo waphila wangabanga lutho. Uthi lo ngimlamulelayo angimphuthumisa esibhedlela ma. Ngithi mina uzomphuthumise kanjani ngoba usephelile. Wena ubiza kaphoyisa ongenani azomthatha angithathe nami. Uthi yena imali ngizowabiza kanjani amaphoyisa. Ngithi wabiza afanele ukuthi angibophe ngoba nangu usethulile. Mayesafika amaphoyisa ngiyayichaza indaba ngiyaziveza izikhali akade ziphethe. Athi amaphoyisa asikwazi ukukubopha ngokuba vele sedlile into zakhe efuna lento abeyifuna. Hlala ulinde njengoba abantu abadala bathi hlala ulinde. Wena ulindani kusho iphoyisa. Ngahlala bathandekayo ngalinda. Uthanda safika umkhulu uthi kade ngakutshena ngathi hamba uye ekhaya lomphefumulo. Uhambe ufike usinikelele ekhaya lomphefumulo. Wathi ugeza umuzi okuningi-ke uzokuthola khona. Ngafanele yena loba eThekwini ngoba usebenza la eThekwini. Ngathi hamba uyofuna le ndawo ekuthiwa ekhaya lomphefumulo. Uzuyithola kuze ubuye uzongilanda. Uyifunile umfana indawo ngolwesithathu wayifuna wazoyithola. Wabuya izolo uzongilanda ngokunjalo bathandekayo. Ngizocela nje uNkulunkulu ukuthi angisize noShembe angisize athambise inhliziyo ebeyiqinile kumina ngoba
bengingazazi ukuthi kufanele ngiyephi. Namhlanje umkhulu sebengivezelile ukuthi kufanele ukuthi ngiye kuManazaretha ngiyikhethe inkosi yasePhakameni. Ngoba bebenale ndlela yokuthi lele ngigwema bathi uzoyaphi ngoba wena awulali uyabhala usuku lokumini leli phakathi. Yingakho sathi yena nalokungoma ngoba le mali iqhatha naleli phakathi. Kwaphela kanjalo ngambeka ngoDisemba ngahlala inyanga eziyisithupha. Namhlanje nanku sengifikile. Ngizocela obaba noma abanosizo ngempilo engiyiphilayo bangisize bangaluleke bangixoxozise endleleni ukuthi ngiya kanjani phambili ngigeze lwamuzi ngenze konke ngiqhubeke nenkonzo ekhethiwe okhokho bami. Ngiyabonga. Wemama ungahlali phansi wemama. Ithuba leli uma kodwa kuvuma enhlizweni yakho uphakamisa isandla ukuthi ngiyayikhetha inkosi enkulu yakithi ebuhleni bamaNazaretha unyazi lwezulu kodwa uma uzwa ngaphakathi ukuthi ufisa ukusho lokho. Hey baba ngiyafisa. Ithuba leli khuluma ma. Ngiyayikhetha inkosi enkulu yasePhakameni. Ngiyayikhetha inkosi eManazaretha. Amen. Asilosigodi eMaqongo langakekho. Iphi inkosi oyikhethayo? Maningi amakhosi noma nje babiza amakhosi. Shona ukuthi ukhetha iphi inkosi? Ngikhethe baba unyazi lwezulu. Amen. Angibona kuyilona lebusa lwamuzi. Ntombi endala buye kuphela umuntu ozothungula leli thumbu. Lo nkulunkulu kade umkhetha la ekhaya emphefumulo mayiwankosi. Amen. Lo nkulunkulu igama lakho unyazi lwezulu umqalo wendlela mayiwankosi. Amen. Sizokucebisa nje ngonkulunkulu asiphathisa wona. Kodwa yibona sicela ukuthi ushemba babeke esigcawini sasezulwini bese beyithubulula le ndaba ngoba yibona bayaziyo yibo futhi abayidedela. Bese beyithubulula ukuthi bona kuphi ofanele uqale ngawo. Zimbili izinto ma umuntu mayefe angisakhuluma ngomama sengikhuluma ngami nawo. Umuntu mayedutshulwa ngesibhamu egcekeni noma wagwazela egcekeni wenziwa njani ngoba siyakwazi ukuthi umuntu mayefele emgwaqeni uyageza uthatha impahla imbuzi khishwa inyongo nomswane negazi bese kubiza uNkulunkulu aliphendule libe insipho libe yiso abese gezwa lo muntu uvala amanxeba shathazela amanxeba geza umphefumulo nami phela umuntu udutshulele endlini wenziwa njani lo mntwana kamama wafela endlini angithi wamshayela endlini mama uyavuma mama wamshayela endlini wafa abantu wafela endlini wenziwa njani umuntu onjalo lithi unyazi lwezulu umuntu mayefele endlini kumbe udutshuliwe kumbe ukwaziwe noma wafa ngengozi endlini lo muntu sengcolisa umuzi njengoba kuthiwa akageza umuzi uma usengcolile lo muzi ukuze ugeze lo muzi kufanele wenziwe njani yini kanti umuzi ngoba umuzi phela uma ungcolile uyapendwa sinopende thina omaplasi noplasi khona yonke yini ngasho ukuthi ngipendwe umuzi yini kuthiwa ungcolile umuzi yini ndaba uma kuthiwa umfana ungene ngesibhobo emzini wendoda wakhulelisa kuthiwa ungcolisa umuzi ngoba phela ngabe uyageza ngoba uyapendwa umuzi ndulapho phela ngabe uyapendwa umuzi Amen. lapho kufuna ukukhuluma indaba kamama uthi umuzi mawungcolile angikhulumi njalo noma ngikhuluma ngami nawe amen safuna amen sebejahule emakhaya bona bajahanga ekufeni ukubulala bakulinda kodwa babulala ukhokho wakho isizwana sokuqala nesesibili nesesithathu bakuyeka wena ngoba benelituzo zikhala emphefumulo ufuna ukhulu uzokhula manje mayibonkosi amen buka ngilisi sebenziselasha kodwa ulubhombela ngifuna njalo umsebenzi wami khuluma khona oshozela nje ngoba ngifuna abantu abami bahambe sebephilile bayeke ukuphuma abantu abami bathi angizonga lutho ngcono njengomajiya lapha ey'godlweni zabo maweni lapha bafike bahlale ngabo omajiya babarawundisa amatshe lapho ngoba basisulile fanele uthole izwi elizophilisa wena nemindeni yakho mayibonkosi amen uma kunenhlanhla ngoba umndeni uqala wamkhumula kuqala kulento wathi khumuka kulento uqala ngoba bona bangcolile sebefuna uNkulunkulu wangempela hhayi ithoyizi uthi-ke ushembele uma umuzi ungcolile
thina sithi awupendwa ngani umuzi uthi cha kusengangcolile umuzi sekungcola ithongo mayibonga Nkosi umuzi phela uyithongo nami ngiyakhumbula uthi umama wami ongizalayo wafanele ngifike emhlabeni kwakukhulu ukuthi ngifike kunamafindo neyibopho ngangafika kwaze kwalanda isalukwazi esikhulu zalubaba uMadlamini utho wathi mayefika wakhuza ibhadi washaya indonga wathi wathi wenzenjani bondlela thina sabamajiya kandlela wenzenjani angafika phela umntwana lo mntwana omuhle kade muhle makulu uthi ngafika mayibonga Nkosi washaya indonga yithonga ingakho kuthiwa mase sekubheda abantu bezobegula lona beshaya udonga beshaya udonga ngiyabonga khona wena ngiyazi ukuthi uyatholana le nto ethiwa ubaba uMsholozi kudala mhlawumbe uphelile mhlawumbe 15 years uNkulunkulu akajwayele ukungibulela imfihlo kodwa wangibulela ngoyisuku wangibulela uMsholozi egula umlomo ekhaya esibayeni ekhaya egqoka isudu elibrown waze kukhamba umakhetha athi hewe waphula uNkulunkulu waze wahamba nalabafana laba omkhizi nalapha nithi ngikuthele ukuthi ibeko uNkulunkulu naphika hamba thatha inkomo ebomvu hamba umntana ngethela engathi ubhula ubulongo waze wangena ekhishini isibaya sikaMsholozi ngasibona esibonisweni kwakhiwe ngevanisha ibaya zenkomo zabo wayengena khona egula kanje ngathi mangiphapha ngathi we ngizahamba ukutshela mina abantu abazi bepolitiki ngashiya kanjalo ngaze ngatshela nami ngisekohlini angazi umsowayo ngathi baba ngibheka nje komnene uphelile uthengisa ngatshela yona umnikhumbuzele ngonyaka ezulu ngabona ukuthi yakuhlonipha wena awuzo ngabona lapho usumbathisa kanti umkhumbuzo ukuthi akahamba enkulunkulu angayi ukuya ngoba eyocela akayenze njengoba wenza wena uphuma ekhaya ney'nkomo uzothetha amacala ayeke ukuhamba namaphoyisa ahambe kulungele phela ngoba mkhulu ahambe namaphoyisa kuqhele lakho ahambe nozalo lakho kuyocela intethelelo wayibhula ubulongo kade ekhaya ebalisa athi amakhehla kube khulu esibayeni wena waphila uNkulunkulu wazohamba nalibona omkhizi nijobeleko enkulunkulu Umsholozi wangena wangena ide welungisa phela upresident wabathi kanje enza abasiyalandela ngamuntu kodwa manje cala uthole kuye uthi ke ushemba umuntu umuzi mawungcolile kufela umuntu egcekeni wachitheka igazi noma kwayingozi niyamkhipha lowo muntu egcekeni nibuyisa ihlahla nimemeze ngikhuluma ngenkolo njalo mayibonga Nkosi amen inkolo lengikhuluma ngayo mayibonga Nkosi amen umushembe phela wayengathandi kade ekhuluma ekuseni angazi bamzwile uthi inkolo engahambisani nesiko ayikho bakhona abalaleli umsomzansi niswile kodwa hawu ngathi awungabonga Bombela ngoba ufakazela into esithumeyo uthi uBombela unyazi lwezulu inkolo engenalo isiko ayikho amen usho ngoba phela yena wadala isiko walidala ngokuthi isiko lazalela phezu komthetho umthetho oqala bese qhamuka isiko uthi abantu abagcine lo mthetho ube isiko impilo wezwa nje ube isiko impilo ba mase belijikile bese belikhonza lelo siko mase belikhonza ngoba inkolo yakho baqhamuka inkolo hayi usonda inkolo leliza usonda siwazazi inkolo nje okhokho bethu inkolo yabo yayithi umntwana mayefikile emhlabeni uyaphandlwa anginjalo kunya ngezulu bakusiphatha ubanje isibuzazana lapha manje inkosi lapha manje isibongwane lapha umntwana abike ngasenta kubonga ukuthi usefile uthi ushembe umuntu mayefele egcekeni ushunyazi lezulu uyakhishwa kuthatha ihlahla makuwumfana noma kuyindoda endala kuthatha ihlahla lomlahla Nkosi lada lo ushembe noma ibutho okulamba umphefumulo wendoda leli ihlahla kuthiwa umlahla Nkosi ilela abantu abadala ubizwa ngokuthi umphafa kuthiwa umphafa ngani kuthiwa upho wafa sibani wafela la washona upho wafa bese lihanjiswa kanje ihlahla libizwa kathathu wabambelele sihambe sokusekhaya uhambele endaweni engekho asihambe sekhaya siyokulungisa ekhaya bese ngizamsanje wasekuthiwa umphafa ngoba kathi upho wafa umthetho wakho umlahla Nkosi ngoba amadoda amakhosi mayibonga Nkosi amen ushembe wabeka umayibutho lelo hlahla walidala
imbali enhle yasezulwini esebenza umsebenzi wakho umlahlankosi hayi le mkhuba esenziwa seyithatha lo mlahlankosi hlambe amafutha oqamba ofeze uthakathwe ngayo imkhuba leyo bengadalele leyo kwakuyikhambi lasezulwini lokulanda umphefumulo womuntu mayibonge Nkosi amen mayibonge Nkosi amen ngifuna sivuke ngoba bona bangenyanga bathi meletha asafelela esakuvela ababili mawuvuma izimo zaso noma uhlabelela mayibonge Nkosi amen mina ngishisi nje ngokuthanda angithanda ushisi kodwa manje ngifuna ukudlulisisa umuntu lapha niyezwa lapha khona angabuyela umuntu leka mhlabela ingaletha kumzwanga lokho manje uloke imodelela lapha kuNkulunkulu ingakho ngize ngiqashile umphimbo ngoba nabantu bathula uNkulunkulu ukuthi abeze bazolalela beze ukuthi ulimi lashembe lithini ekhaya emphefumulo bayibonge Nkosi ithi Nkosi ilanga thina siyakwazi ukuphilisa umuntu ngokumneza amafutha namanzi aphile siyakwazi ukuba umuntu simkhame sikhiphe ukufa mina ngizokhuluma Nkosi nyangayizulu uthi kodwa thina boshembe kesizele ukuphilisa abantu ngolimi ilonke lolu shembe asibala nemali ngolimi wena ucela indlela ulalela ulimi lo abathi nesizulu yini ikota ulalele uthembe usithumeni ngoba elakhe lelisha kulona la majini yakasibutho mayibonge Nkosi amen uthembe lelo hlahla uma kuumuntu wesifazane kulandwa umgamu uthiwa nozibanibani wafela endlini siyakhipha siyothatha siyokhuluma lendaba ngaphandle komuzi ngoba uzoba uzodala umkhokho ukuthi abantu bafele ekhaya bambelelela kwathiwa ihlahla lomganu ladala umvelinqango umuntu wesifazane udala uthagane ingakho wathi ushembe umgana manga leyo shothi hey mina ngifuna egana mina ngiqamba manga ushadile usujamile ingakho zethu Afrika kodwa la eNazaretha abantu bayakhala bagana ngizuma besesethubeni mayibonge Nkosi amen ngoba siyo shadisho khokho yethu abakho umuntu olahla ithemba ongumNazaretha noma ohamba olandela unyazi lwezulu ungalahla ithemba ukuthi usuyisalwazi uyoganyiswa khona usuyisalwazi mayibonge Nkosi amen ngoba phela banjalo ngaba kushiwo ukuthi ashadisho ngabethu nomkhulu wethu aselahluka lokhokho yethu ngoba ngale kwethuna uma ngazange lifeze idini emhlabeni alifezelanga ezulwini uma lifeze ezulwini lokho uba kuthula khona incwadi manje ngiyamunqena unsizwa kababa lefunda manje ngibona ivada Christmas manje faka amabhandisha amhlophe angizwakali kahle lekeleleni ngoba ngiyazi ukuthi kuleyo ncwadi kaMateyu lekeleleni angalokho esukuma kosamelezela ikhanda leli akufake lento angafaka ibhandisha ngaze kuyafunda kuqhamuka ngolelo akufunda abanye abantu uma beyazi ncwadi batshele bana nithi ungasumo bethanda kuthenge uthanda ukusebenza nawe uyayincangela uNkulunkulu nawe yincangele makuthiwa sebenze mayibonge Nkosi amen siyabulabo sibukana ukuthi ufuna ukuvela ufuna ukuqamana kodwa ungayigqamela uNkulunkulu qama kwabakini uthi la ushembe makumuntu wesifazane kuba yihlahla lomganu ngoba umuntu wesifazane wadala uthagane ingakho uNkulunkulu waletha leli gama lehlahla lomganu linomayibutho okulanda umphefumulo womuntu wesimame uma kuyingane encane eyinkosa noma intombazana noma inkosazana kubeka kanjani umuntu oyinkosazana ngoba manje ngaseyona inkosazana usengene ehlahleni lemganu ngikhuluma ngenkolo njalo amasuma ngekuwezwa mathapeli la ayaxoxa xoxa nomveli thina sakhohliswa thina ngangabukwenye ifilimu la ushembe uyiqini inambukisa le uthiwa amazwe asenhla aseChina iy'ngane zakhona zifundiswa zifundiswa umzimba ukuthi uma umuntu kufanele ingqondo ibhalanse nomzimba ibhalanse bahanjiswa phezu kwamabhola bayarola phezu kwamabhola bayajima benza yonke into bafundiswa ingane ey'ncane kuthathwa kufundiswa imbali ukuthi zikhipha amafulawa ingane ey'ncane zifundiswa ukusebenza zifundiswa ukusakha zifundiswa yonke uthi lo okhulumayo uyabona amazwe asagcina isiko uNkulunkulu abanika lona ingane ikhulu isencane kusewusana ufundiswa umqondo wawo ukuthi ubhalanse ufundiswa umzimba wakho ukuthi uqoqeke umzimba wakho ukhaliphe ube balance umzimba bafundiswa batrainer kwenziwa yonke into bafundiswa nokusebenza usethi angibuka abantwana base South Africa hey
ngathi mangibuka ngathi ngiyasi ngapha ngathi ngiyasidelela kodwa ngabuka ngabona ingane encane ngala yamethwa ngameza ithi wabeza omdala uyashumela ubani omncane uyashumela zishonele ajuluka abe manzi kwathi wabuka nge-South Africa ufundiswa abantu ukuthi abaqhubi ivangeli ngeyamsebenzi kuzomsiza ngani ukuthi ngani imemeze uNkulunkulu angekho nelizwe izihayi zingani iphathwe ibe ne-spiritual ndobona befundisa abancane abancane baye abaseyinkonzweni baqala besebancane ukufundiswa yona kahlele induku engathithidana lento awuyabathithela ntoni ake usabuyela ndinalithi ayisufunda iqiniso lomsukuli yena bakho udlala ngesikhathi leli khona ngabe uzolikhipha khona bakhiphe esikholiso sithi olubhizi ukhuluma uzube nelimi kuthiwa uma esethandaza ukhuluma ilimi asho upastor nini ngabe uthini uthi uyabonisa kumoya uthi upastor sizosinda kanti uyagula uyazi thina abantu abamphezulu abonkinga thina bafowethu bathabelungu we have been conditioned sathatha saqondiswa njengoba waqondisa ucingo uthadime iqondo libeleleni saqondiswa thina ukuthi asilandele lento ngobani lento esiyenzayo asiyazi kodwa satshela wona sasitshela ukuthi ukuthiwa umuntu omnyama uyenza azadlibela nompetha into angayazi athi umuntu yazi-ke yabona uma esevuka ilimi esekhuluma into ongayizwa manibona ngathi ukuthi iyaphila ungajabulisa ukuthi umuntu uthandaza into ongayizwa kusile la ekhaya makuwumntwana oyinkosazana ehambele ekhaya noma-ke engihambele ekhaya ngaphandle mayolanda ngehlahla ladala umveli nqango phela kuseyinkolo leyo lathandaza ukuthi muzocela umuntu yacela futhi ekhaya ukuthi ngiphelezeleni sami zolanda umuntu owafela emgwaqeni utshela inyanya zakini utshela amathomba akini utshela idlozi-ke mosathi idlozi liphelezele ulanda umuntu wakini ma utshela abantu bakini kanti vele basesikhondeni ubatshela endlini ukuba njalo usetshenziswa ihlahla lomthole linameva ahlabayo intombi yahlaba yabona intombi yangempela hayi ingane lezobaplikana intombi yangempela uma uyithinta mayikhuza uyithinta kala kuhlangempa umxhophe ngamehlo iyahlaba intombi angithi bayazi abamusemakhaya intombi iyahlaba ingakho uNkulunkulu wathatha leli hlahla ethi umthole linameva ahlabayo uma ungalihlomela ngibamba ngaqebhula ngoba ngihlala intombi iyahlaba ayithinteki nokwenza intombi hayo laba osuthisayo uthathinta athi hawu uthinta kamnandi cha khuluma ngentombi ingakho-ke usetshenziswa lelo hlala manje-ke ngiya endabeni yobuhlungu balo mntwana bamama lokuthi mama yibo abantu bakile esicela ukusheba ababeke esigcawini sasezulwini bavezele iqhina lokuthi kube kufanele kuqale ngabo ngizobeka izinto ezimbili nje ma yokuthi lo mntwana wakho waphuluka esandleni sakho ungazi wayinikelwa yini angisho ukuthi kunjalo ningalisise kahle kuyenzeke emndenini kuhamba uhodoba umuntu wayebulala abantu kabi ayohlala umndeni awuhudulele ekungcoleni abe nenhliziyo ebukhulu aloku eba yidlozi njalo phezu kwey'ngane ekhetha iy'ngane azoba yidlozi ezenza indluzula nezenza kabi kanti umndeni ngale kwethuna awuhleli naye noma uhleli naye uma kuwukhokho ngoba uthunjwe uyena awusayifuni leyo usufisa ukuthi ma ethwe nzinto kophela ma yenzinto uphumela kophilayo bathi ophilayo leyo ngane embathwe yona bagcina beyinyanya nabantu abangaphesha kwethuna ngoba imbathwe yilo muntu onayo ucekela phansi owayethwebula abantu nowayebopha umndeni leyo ngane njalo embathwa uyena bayiqalekisa abaphilayo buka nje lo mama ngisho ukuthi le ngane yakhe yiphara ukuze ibe yiphara yazalwa yiphara ingane kuvuka abantu ekuhluphekeni kokufa bazombatha ingane bese ziba osikhotheni ingane kuvuke ingane ezahamba emhlabeni zingazalwanga zizombatha umntwana efika nje okhankanina zimbathe umntwana avuka nje yonke into engcolile ngoba ngelizwe kuthiwa badlala umuntu wangagundayo ingane uma isencane ithi ingane uma isencane mangakhuzwa unina ingathatha ngishunda nifana nomlweni ikokoloshi ngoba yaza ehlukanisa le yaphuphuma yona ma ivuka ihlala enganeni izoba njalo ayizudla umuntu wangagundayo ngiyabuya lapho ngami nekutheni umama uNkulunkulu akasizi uyazi wezulu ngoba umveli nqa
umsebenzi wezandla zakhe lesibongo sakubo lokuhlala esisho lasikhumbule Nkosi umsebenzi wezandla zakhe abantu abadalayo sisho la ekhaya lesashela ukuthi lo shembela akamhlukanisela umama oqala ngalo mntwana yini ngoba lo mntwana mama ngazi noma lagcinanisi lokuthathatha khishele ngaphandle mayikhishela ngaphandle kufunakala impahla imbuzi elokhisha umswane nenyongo negazi bese kuthiwa sibanibani uvele ngaphakathi egceleni ngesandla sikanyonga siyazi lemputhe kababa kodwa sesithi phumela ngaphandle kuyokhishwa lamkhokha ngaphandle ngoba siwazi ukuphumela ngaphakathi endlini ngoba uzofaka abantu abaningi abesekhishwa-ke lo mntwana ngaphandle nonina abe nempahla yakhe ukuthi umntwana ngiyaxolisa ngangithi ngiyakhuza njengomzali uma esho ukuthi iplango kodwa usho ukulasha umthamo waqhuma umfana wafa bengithi ngiyakhuza mntanami njengoba mntanami ngiyashoneza ngale nkomo nomntwana besexolise ngiyaxolisa yile noma uthenge emakhaya noma uthenge elokishini ungamami uhlale bese uyahlaba uzohlabela uyohlabela imphefumulo abantu ababefele la ungazi bafaka kanjani ngoba akekho umuntu ozokuthojazi la wafa umuntu akekho umuntu ozokuthojazi la safaka sagcina umuntu njalo la sithi sibethele umuzi ingakho ethi ushembe pasopani uthenga imizi ngoba aniyazi imizi niyithengayo ukuthi iyalunjwa kanjani yacushwa kanjani yabethela kanjani kodwa uma sewufuna ukuyidilizo dingeka ushembe uthi akukhiphele lezi zinto ngoba uzazi ezacushwa amakhona umuzi nakulo muzi kuyacelwa-ke kuthiwa mfana wami lezi siyohlambula umuzi le manje ngoba wafela kuwo ukuze belithonga libuye lingene ekhaya aliwazi lesikhathi kuhlandlula umuzi kuhlandlulwa lona ithonga ngoba ufe kulona kwatshaza igazi waphuma umphefumulo wakhe ngendlela engafanele kwangcola idlozi lonke ecekeni mayibonga Nkosi okokuqala ngokwesibili uthi uNkulunkulu amupha amandla nomntwana wakho nizokuthuma ushembe uthumeliwe ukuthi amaNazaretha ahamba qoqa sonke isizukulwane sakini nalabo abafele ezangomeni babathi ukuthi uyathwasa nalabo abahamba bezangoma bezinyanga nabakhunkuli nalabo abahamba becuya benza imikhuba siyamthuma ushembe ngale nkomo ney'ngane ezaphuphuma zachithwa zalahla silandele shembe ubakhiphe ekufeni uzosilandela abafele ey'mpini zasemandulo nabadliwa izilwane amakhalaka nemalasi ney'mpisi ney'mpumushe nalezi zilwane ezidlisilwane kabuhlungu siyangikhohlwa lezilwane bathi impisi naloko kunye futhi ukugijima kakhulu amankentshane awucabanga abantu ndabezizebana ngicaba abantu becaba amabutho ngamafutha amankentshane ukuthi umuntu angahambe inkentshane uzoba inkentshane zokuthi inkomo zabantu adlile impisi abantu wagcwatha umuntu wayengene idlozi elaniligcatshwe ngento enjalo alinduna akuzophatha uzobanjani ubona ngani intshontsho inkomo zabantu ukhokho umbathena wayedla wagcatshwa amafutha amankentshane abanye bagcatshwa amafutha ezingulube umuntu akuyenza ingulube kanti umbathe idlozi elagcatshwa amafutha engulube angitelekisi ngikhuluma into ababoshele wona ekufeni mayibonga Nkosi ngoba bafaka amafutha ilwane ziyafuna amafutha abadlule ethuneni uNkulunkulu wasekuhleni amaNazaretha uyena obesechaza ukuthi fanele niqale ngaloko ukuthi inkomo isizukulwane nayo yonke bese kugezwa lapho abantu bakini nithole lezi imbuzi kade yibalwa akusho ukuthi lezi imbuzi abantu kufanele bayithole kanye kanye ukhuluma-ke ngey'mbuzi ey'ncane iy'mbuzazana lokho okuncane okusakhuluma iy'mpondo kuthiwa ophuma konjwana kuyatuseka ukuthi akube yiy'mbuzazana ukuze ukuthi uma izale ezulwini lizale bese zilandela iy'zukulwane hlehle kuze kuyofika esibongweni sokuqala esaphambi kwendlini sangena ehlazweni sakithi nesakini mayibonga Nkosi mayibonga Nkosi awusukhathala ukuthi wanye amen nakululama mnewethu dadewethu kokeli sukhathele kofana nini mina ngijahe ukudlela indaba yabaphakathi abanye abajahela indaba bawukhuluma ukuthi lakafunani kodwa kumesontweni kanti kusho abantu bakubo bathi awubeke esontweni lo thina sihamba sibulala thina simfake lexosheni bakhe ukuthi sikhuluma abantu ababulala usho manje masibona kodwa akafunani usibani usebulela lapho usebulela yini kukhuluma laphezu kwekhanda lakhe ngoba inqondo yakhe beyingekho cila uma ukhona la ethempelini ucabanga ujule ukhalela umndeni wakho uye kujaha
ayiphumule lisonto liyadonsa kodwa manje uyasitopheleni bathi hawu bami nazohlala mina imali yami awulinde phela into yakweni lento yabantu bakini ekhuluma ngayo. Amen. Umndeni wakini lo ukhethe wena ngoba kuthiwa sifike abathunyiweyo ukhethwa wena othunyiwe ubhaliwe esihlabeni sashembe sifike abakhethwe uhola abaningi wena uzohola nezizukulwane zomndeni wakini mayibonge Nkosi. Amen. Leyo nobuhlungu bukahlele bengizothi mina uma kuyenzeka njengoba siya emhlabeni kaJulayi usifune sizama ukusondeza uNkulunkulu ngoba uyena khona akhiphe isinqamula juqu wale ngane yaphumela ezandleni zakho. Mina bengixoxa ngemvelo nangey'chikelo nangey'nsika uNkulunkulu akhulume ngazo kodwa kuyafunakalisa ezophuma kumveli nqa ukuthi ngoba ingane yakho afele ezandleni zakho ikuphi okufanele kwenzeke kodwa abazali bakho sebeshilo bathi mntanami uhambe ogeza umuzi bezuye ekhala emphefumulo uzutsheliwe ekhala emphefumulo ukuthi tholani impahla phela nizobaqoqa bonke kodwa kuzoqoqeka nalabo babuse ezangomeni bethi hambe uyothwasa. Ngiyaxolisa nje ukusho lokho Nkosi yami ngoba nami ucishe kwangikaka ekhaya ukuba ngibanga nayo inkani nomakoti ongigalile abanga nayo inkani ngabe lapha ekhaya khona abantu abaningi nomnqobo nemiyelo kuyayizeka kodwa ngoba saba nenkani egcineni idemoni lahleka laphuma lahamba lathi besingabona abantu bakithi sisebenzela omubi ayikho lento lezingubo ey'bomvu zasesihogweni uma kuthiwa besimbedile liyiphendule zokhokho zonke into lize zogogo bakhe lithi hamba mntanami sibihleli ngendlela asuma kodwa wahlabalisa futhi ngazi uyazelapha noma akaze ahlala ngizona asihlabelele zolubele lapha angazi umkukumele wa asihlabelele akukumele sivukele ingane sibhulele ngamanzi sithethe silwe sibe nenkani impilo zokhokho sithi ayikho lento esesihogweni laze lavela ubaba namhlanje umuntu mayibonge Nkosi. Amen. Nakimi nakuwe nawe ngoba nenkani yasezulwini bayokulandela ngoba bafuna ingane nenkani abayibonayo ukuthi le ngane izosethula imithwalo ngoba imithwalo ledala ukuthi basiphushele kulezi zinto uyasinda. Amen. Akekho ongakutshela thena wewe mntanami yabona into engiyezona iyogqilaza inyanga yakazazi ukuthi izophilisa abantu ngoba ufuna ukwethula kuwe iyasinda ayithulethulele izinto zasemhlabeni